Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Studomat i Fine Food vam donose ukusne i zanimljive studentske recepte. Jeste li probali ljutu picu s tikvicama po receptu čuvenog Jamie'a Olivera? Za ovu picu potrebne su vam 4 kašike paradajz sosa, tanko izrezane tikvice, 8 listova svježeg bosiljka, ljuta salama, 50 grama mozzarele, maslinovo ulje, sol i biber. Kao osnovu koristite Fine Food podloge za picu, gotovo handmade zamrznuto tijesto za picu koje je odmah spremno za pripremu. Fine Food podlogu za picu namažite paradajz sosom, prekrite tikvicama i bosiljkom pa dodajte ljutu salamu, koja mora biti zadnja kako bi bila hrskava. U praznine dodajte mozzarelu, a potom sve začinite solju i biberom. Zagrijte rernu na 250 stepeni, picu ubacite u rernu i pecite 4 do 5 minuta. Vaša ljuta pica je spremna. A za više ukusnih i zanimljivih studentskih recepata posjetite studomat.ba i pratite rubriku Studentski recepti.